Hadin mengilap Udin taruh nang Tanjung wan police station wan nagaliang ke por ba dekri hati pa ba kidang tres sa ba adu kan manta ya kini gi brio oleh ini kamsni ni itu ni apa lakuno nada dei yo produk pasnam jumi manufasi tang apa iklim mat pakliat lala mantep kan bayi kini balai kimla mantep dan ini mantep hadin apa menginang tres mengenang wan ini ya kata jimat tumpir hadu kan manta ngimtip laki buat hok sisa lagi semua kata ngimtip dengan yang minum kesan ngim suhun ya kini benta mangin sasin bagi harai ke bawah kam tege lada nang yang police department ke sim sting ini kakam aku harus sabuji speak nang menang ni koi rasul kuno mengini semirai kata hai kam tege ada kila yo kem no ngin sasun kan moi ada kila yo kem benaru ngin sasin ba malu masak sangit kamdai ko magi sangit nang lam ngin kesan henry kadai da kamon soha kamon kejongki nongnya kali hi nang kata ba jiksa nang kata jiksa show jong produk pasnam pra nongnya kali baji mit singi hang ne apa baila deki sanget hi de pramati bat ngi kum kasang hi hajik sisa yong sistem lagi baik kita di song meeting kapa naglang ki kun jongi bede koran ne ko pada sarkin kaya ja kapa masakman aku bakin sanget bani kamai takamon laju jong ade kan dapat bor ya mentahi insurans kalau muncul pamanen bagi yang nginang wa jingwat kacungki kamnong ba da kumno ngam tipsu nama kini CCTV koran ne po kandailan nada kam trekam bali mencukup ka ne pambali men dijaya ipat yang spa kacungki ipat la lembab free by CCTV de kalau ma fibu su tang kiwan kibri panapan ba nambah sulong kadal lakan biang CCTV ne kadai kakam hirup katahi kadai ba naglang jumi ngilai kata ke chicken top akhwat jom second chance dia po sata kata bat nasokman si kadai padaru pamanen kasi naglang di isu central di po jingalam jumpa lambok star mangan lawan man I'm sim lang ini di sengin minyak kali dekat ubah remon mo kiman lang kakon ke jungki higroi ba samatan so temat ba naglang jong ba cari Presiden jong ka UHM di mana di kuman di kediang nak banta kanyo man kam no mardor gini kebriyo ba le gini kampak ban ai ka jing problem sa ayeng asem jing di arngut para dok rasnam ke bangat akan di cinca di apot di hoj kadi ka kalong no komit kisiu yani caking riu ba ngidi ban long tli gawe ban kom tamdu baar bangin habangi i yanu yunu basya le tombor ki bar jelali kamtam ngidi ban tli bang ngidi ban mi tombor ke ai ka pelingo ini kalong ba kum kaseng hiborok kowe lada syash rakti ki khasi khara jungi ki beriu ki jungi kajing bampor hadu kat menta la palak khalar kentaru pala ban kem mi ki beriu ndrei la raja pada kanu yu mender hang ni hapok ka bri nyu trap jungi la kalong hakanu ke benta lane hakanu ke jaka tang hapok si kenta ar kenta lala yo na ban kem mi kita ki beriu ki balik sniu lane ki bas rakti ki tai ka ba pensusi ini kalong ba kani ka police department le sim ta kalong ka bano siliang le si lama kala shu control be ya ka jak beriu ke jungi dia kani ka message ka police department nak liang ka UHM ru ba lada kamla ban kem kumalabu por daka taxi association po ka jingalam jungi ba jurwa lada kamla ban sim mardor ban sim khia mardor ban kem no igini nong le kam sniu man ong lo itaj menderi ba rakti beriu jungi ngiru nak liang ka seng ya igini komon kediang ka station kene bat ngini don ringkap la kalong hakino ki benta ki jingi ini don lang ringkap lagi bat ni ai men sim ki dia ba ketang ni wai ngong ba kham kongsan kalong no halor kani ka jikamai ba ngila jia kren ba jurwa nak por menchwa ngimpat juyo pada banya merjingut lang banya syong haju kami shutang ki telefon call nrei kai kani ka message kalong sya ka discouncil namar kani teli ki taksi bodon hang ni lanya di mender bat ladon lalong trai ru bakato kani ki taksi hang ni lagi mender ti katkum kani ka an jong ka discouncil the trading by non kanu ka kamalal trade du barjela deban yo ka trading license lada kalong ha local taxi udon ik local taxi rene ki tourist taxi kali kamai jadi ban yo trading license po ka discouncil bat kumju ri ki driver
banyak belai di kali kini banyo ya labor license kata kali kawai ke ba kadis council lu kali ban chimpian nang iskman ombak ka boycott tang nakalian ka association ni kini kali ba kamai di dakar Nanti kali kali tingko lang mentaruh ba kadis council ba kali ban pek perman mentah kadis council nang iskman ba ginu kali jung barjela ba kala kamai di barjela ki bamdan ni labor license kini ban sange no ban sange no ka kamai hidu wat ya kita rai kali bamdan ni trading license kata kali ka khubor na kali ka seng jungi sepo kadis council